East Janta National Council hak kesengining kong kelalait ban kenduk markhamat yu sembut Menteri Rangpak Kejela bak Preston Tensong ban ujor halor kejing pendik palat ki BSF ki nonglet nongwan ha East Janta Hills District. Habakren mikilat pathai khobor Presiden ke East Janta National Council Presiden ke East Janta National Council uba sambor milingdo ulo ang bukum keseng kele kentui ke sorkar jela bagan tuklar no mardor halor ketika kam na kebenta kejing syong shengan jongki. Taruh kejing don jong kini ke BSF kalau pun kejing tut ya ki trai muluk namar lada kini ki beriu ki wan yeu kum nak lihat na lum sunong ban le chong kiang ta shara ba chak sunong ki jongki ki chat bat kisah pendik hari ini BSF nak kata kejing kena bagi kit ya kimar bangun penyat sebab bangla tak kena kejing let jong ki BSF kalau kata adu kata ya ki bayang nak kata kaget dah kejing sengau kia wat hari ini kesegi ki bala debru ki dan ki seng malam ki bala ni padba ban persya ya kata kejing dan jong ki BSF jangi nak kena KCNC kum keseng ke ba napok East Janta Hills District ngimla syu ban lontang kinong pekai nak kapita kejing ya jong ki padba tentang kesengi ngilaya ban ikundu badi Deputy CM ibalong ru keju kapor kumi Home Minister ban ekran halor kene kejing ya teh nak kena Deputy CM ila itu ini haba kejing sya nak kena State Government kila ada ban sna ya kata ka District Coordination Committee ke State Government ni kala IBOR ya kini Deputy Commissioner jong ki District Bapar bandan nak kata ka Coordination Committee hak bagi hak jong ki BSF ki badan apa kata kata nu ke ban dan apa kata komiti ba kuncul ru kirang ba senam ban ekran ya kene ke jing jong pa Andre habangi tipat nak kalian jong Deputy Commissioner jong East Janta Hills District hadu minta menne empat AA halor kene dan nak kalian ke jong Deputy CM ula peta ini ban ya kendu ya DC jong East Janta Hills District ban ekran halor kene ke jing jong ki pa ba lakran syairu ba ka jing don jong ki BSF ang to kam don jimud AA nama ke East Janta Hills District kam de ka jaka ka babun kita kiseng le no lene ka de ka jaka ka ba chongsuk chongsang dan kwa ya ki BSF bakin don support border ni na ki por kine ki khar bangla ki wan room support ka district jongi ki penyap ya ki produk ki prasnam jongi ki penmensa ya ki produk prasnam ki jongi ngidang ya itang mana ka niru apa ka video kala viral support social media bakin ki khar bangla ki ka bang mau ya ki turis ki bawan support daw ki tangi lengok ba syai ki dan ki BSF akum kitu ki por ba ki produk prasnam jongi ki syak thompor na kine ki BSF ta ka ba ka jingi kenduk jongi batu Deputy CM batu Home Minister kalong ban pengklan ya kene ka infiltration check gate ka bodon hapo rata cara namar ngiting bayo ka si hadin ba ka sarkar India kala penteri kam ya ka CAA tangiting ha ka ketkum ka jing ong jong ka sarkar India ba kene ka CAA kan numla ban kata ki jakau ki bodon ka district council nende kita ki 6 schedule area Andre nak kalian jongi keseng 4 snusngan takum tangi kwa ya ka sarkar bakan pengklan ya kini ki infiltration check ke bodon apa rata cara dan nak kalian jongu Home Minister ubade ba ka juga por Deputy CM ula kula rangi keseng mana kalian ka jongu unsa simkia la kini ki mat jingdawa ba ka juga por ubade ba kini ka BSF la syai ka singin sa kendu badu Deputy Commissioner jong ka East Janta Hills District hatu kila form na M ya kata ka District Coordination Committee ke baka State Government kala pha yaki baki de banla